Gavumenti izire nekora egenderire kuletaho impinduka ha miringo ey'amataka agashemerire kuhandikisibwamu okusya obuheereza burungi aha bantu. Okurugyerera hari minisita w'ebyamataka amaju hamwe n'entunguuka y'endembo Judith Narure n'Abakoba nagira ngu hati abantu nibabaasa kukoresa kurungi obuheereza bwa ministry omu nteekateeka egi okubaasa kubahwera n'okwerinda abayaayi obwe barikukozesa tekinologiya. Hariho na app y'ahasimu z'omu ngaro ei batungwizeho aho omuntu arikubaasa kubooreza byona ebikwasire aha kyapa ky'ekitaka akabyetegereza. Of course we twatandikira twali bubi nnyo ne we twogerera tugenda tutambula yadde ngera tukyetaaga kubanga abantu baffe bangi tebalina byapa, abangi tebalina byapa. Kati kye tugezaako okulaba kwe kulaba nti tuwandiisa n'okupima n'okugonjoola ekintu kye tuyita obwannannyini oba security of tenure ku ttaka. Omunyabiragiro Cornez Nuwagaba owangaliye Ruhinde Spence and Company Advocates nashoborra hantana seruho ahari mukama witaka okukira munonga aha byapa. Omulingo gw'okubanza ninkamayo mayo titles amataka agwaga mayo tigakanyire kunuya muto gashanga mu Western agwagwa amataka ga mayo gakagatura Uganda kandi omulingo gundi nubwo kushanga ngo umuntu ayine cyapa echa freehold abantu baburijo no bamanye ikintu cyo bakweta customary yitaka nkariyo wa tata kuyafire yansigire itaka na wakazarugwaho nke kandi twine hubundi muringo gwa kashatu itaka ndibartari yawo itake byo ndibarye ya government mbazeta land commission so oshanga government initaka ekwerezaho lease ninge kuherezaho kukozesa itaka for a certain period. Emyanya mingi tera mu cyapa hazo ubuzibu bucurumu no kugira ngo naruba ryaretera mukama witaka kuzahitembagarro abo kubitaka haterigenzere ryanura umushuma kakwizana ariba yashangatine cyapa atungo mugisha muhango bwo kwiba hitaka abo kuba mutibine n'abahandiko byari. Nuwagaba nagira ngo hati abantu nibaza okuganyirwa mu munonga okurakuka kumanya ebikwasira aha cyapa cyabo nka kope yacyo yabura. Tata kuyakuba yafire yabira ine cyapa kakuheza kufa omuntu kubaza kusayininga transfer forms ezikwitirizo ndijo omuntu wabira tara ha cyapa kwija kuza ha cyapa n'omuntu owizi narye rya ha cyapa. So ekikubasa kureta omuntu yahegarka akaza cyapa akazombigere byuryo wafire nogo omuntu wazo mukoti akatunga letters of administration. So abariyomba tureba TV West iwano rotine ndagano otine cyapa nyaburo yirukejuba oteze cyapa kandi abantu binesende konkata bakumanya cyo gukora. Obwa hati okuguzana no kugura amataka nukuza kuba kwanguhi ahabwo kuba byone bikwasira ha cyapa nibiza kuba nibirakwa okubibona wagerageranisa nakare obabiri babanza baza kubirondo muzafayiro mwene abibarese hato umuntu kakurete cyapa yaheza kucinteko mesho naheza kukwata simyanye gateka patikara zacho umusumyanye hata shanga ngo umuntu wabasa kubana yana andio misho ganye nanja umukame cyapa nango bundi particular zijanzereka icyapa neco ndijo umuntu atari cyo kuwana ndakumfera kugira ata kunguzitaka. Enkora agency iri kukozesa bwo kuhandikisa itaka ehwerire gavumenti okongera hamushoro ogwera kurundana aha bwa TV West and area Sartugusa.